Ha siw cwad? Neònach Neònach. Hallo? Kerst. Thanks on sin. Siad Bekah agus Naidheachdan mún Aimsir. Hello? Ha iedereen in Charles Stadjar aan mijn glasgoed in je Naidheachdan. Naidheachdan ALBA. Tapa later son sin Bekah a glas de lardene. Hallo? Seach? Kerst. Siad Bekah a bhís le neoch alle mún Aimsir. Naidheachdan is day agus ha dochreid sinjoch. Ha iedereen in Charles se jeltach? Tá leitsa I ríist Bekah agus ha neach a chutarmach ac in mí. Na can raim gynne Bekah siad a bhíst. Toch is nach Hallo? Bus a ríist? Kerst? Hij graag wel aris ille eetje. Ha mi in nish aan de kalje garst agus ha wat big skalhoch. Kimmer hij gloos het waardje kaartje geloe. Can je kale je zo? Bekah.